Mentangin up say klub Arsenal kabedeiru kaladu jong ke English Premier League lakalaane ban wanra kumbawanra ke Aston Villa pat ke Crystal Palace ke trofi jong ke Europe sechisin ngap yang sobhai piki parlok pa jonga ki Christian nak por pat ke patro iki batamai subhaban share like subscribe pa rahai kumju jekane ke channel hake jingile kai final jong ke UEFA Conference League ke Crystal Palace klub penlimno ya ke Royal Volcano dai sigol pergederu ke stin ke benikong ya ke Crystal Palace banyo kuri ke trofi jong ke Europe hake jingelam jong Oliver Gardner bat udang simti house name arjarab sau Henry ulai yok ban penjob trofi ya ke Crystal Palace lai teliki trofi kawai ke de competition bat kawai ke de ke fakop bat samenta ke Crystal Palace klayo kuri ke UEFA Conference League kumta dag jing yo ora ya ke UEFA Conference League ke Crystal Palace klayo rung ke UEFA Europa League ringkat bat ke Sunderland pat ke Bournemouth ke bedai klub na ke English Premier League pat mentangin saya page saya ke klub Arsenal ke bedai ke champion ha ke English Premier League lakalane ban kur ke trofi jong ke UEFA Champion League namar menta artliki klub jong ke English Premier League lawan ra ke trofi jong ke Europe kum ke UEFA Europa League lawan ra ke Aston Villa bat ke UEFA Conference League lawan Rada Crystal Palace bat mentah ke Arsenal kan sekund final persyak ya ke Paris Saint-Germain haka UEFA Champion League haka Leipzig mentau benai kum tatang ketika kubor ku bless you pun.